Te kawai ka bangayu I menta ngam te let's say yo day bakarang sudkut ka election na balay ngi boro tapi lalong interested in politics menta ngape nya nadu ki YouTube channel ki bami ram kadi bi takalor politics halor ka assembly man hakani le bam bakal assembly Kajing siya ka kamila Kajing siya oh ga ta nya ngi ban baki brio kajing siya man sam apor dang long assembly ketu ka assembly channel ka bangi pe ngatrai pi kina don si spa aspangu de ki ba pe itu ka live menta ka cross diki hajar pe diki hajar ka poi tingi long lese ngamte bahakanu ka dorna balay yo lese yo pi sutu kam bahan kam shai pi kam jangai kani bagi brio I kuma kila don kila kam long interested ya ka politics ni sokum nona Kata ka diga kajing siya ba mapi mo hakani ka budget session ka barang sudan baro ani tu pi hawi sin ngai kinu ibi kong yong ngir ngepen te ka jan khat hawi si yong shong taksi tu to driver taksi upen hakapor barang live jong ka ni ka budget session kan Teta ikong yung ba te pinya berkali pipet berka mobile YouTube atau driver uang ikong nomor ka blog por blog napli ngapen te mdai tanga ta ndai ka ba kamong interesting kalong umni kidon ki bahiyang jonga ki bahiyang nataki parlok dong ki bahiyang ki parlok kidon ki ba sutu amar fistu abang ikran po assembly ka didak tin paring mo ndai ki bam sutu mo tin paring ndai wat la kataru kidang pen hadu kata te kawai kalong kawai nga suban na mo kani kadai ka ba hakajing siya ka di ban long kumta mo upat ba hi di ban ngap ya ka kajing kren kajing tainya kajing thir hapo ka yung dorbar tauan kanang bakin sutu bat bakin I dala ki jong ki khamat ya kita ki brio ki baki ki legit bakin lej hangtai bakin ya sat ya kajing ka jong upat ba ki dong kam ban pen henry ko mo no all this while kumba pi ong mapi kamnyar ki ban pen tan ring ong mo kajing kawai ni daw ya si nga try nga numbakla mo kajing job jong ka voice of the people party kawai ni daw ba ka ba plong ki brio mo bat kadi ka belong positive mo bat nga so komen bale si kawai ni ki bangilala nakalyang kajing mo ban plong ki brio bakin pet ya kajing ya debate kajing keren kajing tainya hapo ing dorbar tawai kebat kata kalong bodong kam without political awareness kam ngam kadai fi ya hakoi kaliang long internet la kalong tak te benong ba berkanya taksi ban pet te kaladi ga te kan jing sultanat ba jing lalong ba jing kring ba compare fi lalong kumta hakoi kaliang ngai menjur bat fi hakoi dei bat kani ka seng ba fi dan benta ngai ba dei da jing don jong kani ka seng le seng ngai ba bagi kamlong politically aware to let's say la banong ru ba yo ba kadai ka technology ru ni internet menta ka bolong no doubt bolong rampan anu kani ka ba pilot haki phone baki jong baro te nrei ngasngo kum ka seng ka jong pi kani kam ni ma sponsor ka VPP teman nrei ni ngasngo baka keseng ka jong pi long klai di push de khna long no kum ba so comment bangi at least we have contributed something kan ila no senyang habi kata ka benta ngai pi kendian mo squad dong ba pi ong mo kadi ba mo at least kalairap ban pelong ki bri ban politically aware politically conscious but kalong very important kadong kam mo te ngas squad ban share ru hakajinga lenti ka jonga habi di ba kan ka election campaign mo ngas squad ban share ni nakalyang ka jongi it's all about awareness kabangi ayu pat ba kan wat hakajinga lenti ka jongi ru